namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel yo of course nomdeta khala Papa Rhulani leyi nga ta hi link of course na Gagash, and then from there we ta hi of course ya ka Benny Mayengani the president leyi nga ta hi link of course na Bliss Boy yeah, and then from there hi ta hi vulavula hi DJ Mumba even then Makumu of course hi ta hi vulavula hi Nsuku yeah, so it is 17th March as I was scrolling on TikTok fike nihlangana video man yi nga ku trending manje yi nga ku trending swinene leyi nga fika ni yi kuma yi postiwe ka account ya Shahombe ne ya Papa Rhulani video kona, as you can see already like 20,000 views sweswiwa yi siza yi fikisa na siku, so I vona ku famba hi no kusala eka this video clip vele Bana Dading. Bana Dading. Yeah, Kushab. Hey, vaseketeri va mina na mi rhandza ka hinkwenu. Papa Rhulani leswi nga koho mi ta tsaka as long swi kombisa nhlayisini na mina Xikwembu na hi seketela na n'wina vaseketeri na mi seketela. Yi ri na mina Xikwembu na xi seketela swa kona kumbe yo ndla xihoxo mi nga seketela njhani Xikwembu mara Papa Rhulani mara how is that possible? Ni khensa ka vutomi bya mina ka the way ka position leyi ni nga le ka yona, lexi ni nga ta mi byela xona ma ni vona ni basile hi ku rhandza ka Xikwembu. Ni ta vula marito man'wana ni nga masiku Gagash na ku tshemba kona mani a wu twi hi vanhu we a wu tirhi ndzhondzo ya munhu, ndzhondzo ya wena Gagacho i ndzhondzo ya wena. Munhu un'wana a nge heti a ta ku byetela ku Papa Rhulani Gagash zonda Papa Rhulani mani Papa Rhulani Papa Rhulani Ungo vusiwana se byi tsutsumini. Vana ni mina ni vulavulaka ya se ka vutomi bya mina sweswi ni dlayeliwe mhani a ri tsongo, ni dlayeliwa kokwana mina a ni na family vana va mhani a ni na munhu Papa Rhulani na ku vulavula. Okay. As I've heard swa kala ma swa kahle loko Papa Rhulani xi nga dakiwanga xa swi kota ku vula swilo swa sense as I've heard there so hi nga vula ku mhaka kahle swinene loko yi khensa Gagash a hanya a hi providela vele because this is because hambi yi tshama kha yi n'wi yevula minkarhi yin'wana vele i va nga na problem na yona still a hi buka then twini ka ti-live ta yena i tlhela a hi rhukhumetela tigigi i va kha a hi plaga ka tigigi tin'wana lomu kuma kha ku pfulapfuriwa swin'wana i va kha hi plaga ntwi hamba kha na yin'wana kwala hambi tisayiti ra Venda kwala lomu kuma ku na ndhawu to karhi va lava ku ndla swo karhi wa hi plaga na those places ya performa ma vona mhaka leyiwa so kahle Gagash has been good to Papa Rhulani ko vele minkarhi yin'wana swi pfa swi hakanyana ka yona but he has been good to him a nga na problem na yona and stuff like that, so ni vona swi ri kahle of course loko yi va yi kha yi n'wi khensa ni ri ka page rero ni kha ni cheka ni overall ti hlayeni tigigi leti yi nga plug hi Gagash ni overall hi nga vula loko ni ri ho cheka in the space of a year hi nga kuma ku Gagash hi yena a nga yi buka swinene as an event organizer kahle to be specific yena va ku a hi nyike tigigi to tala swinene in overall va vona mhaka leyiwa so ni vona swi ri kahle vele loko Papa Rhulani of course yi ri ka hi ri yi n'wi khensa in that way va vona mhaka leyiwa of course even then we got Benny Mayengani and also Bliss Boy so ku hi sequence ya mina vele ni sungule ni vona a video clip leyi nga fika yi postiwa ka TikTok account ya Benny Mayengani the president no of course ku hi swona ku Benny president yaleyo and there was also Bliss Boy so ni nga ri ku swi twisini ni ku ndleka yini manjeni la like at first I thought maybe swi vula ku Bliss Boy a nga va a kha a ya feature Benny Mayengani the president. I was like what's happening here but of course I khe hi swona ku i studio xa Hlavu la okay of course ni tsutsuma ni ya cheka account ya Hlavu just to understand what's happening then fika ni kuma ku i fika tsala ku Bliss Boy u kona ka album ya Hlavu as you can see kwala xinepe lexi ni nga xi tsemekeni nyana la ku na xin'wana as you can see here fika hi kuma ku
swi ti komba se mhaka yi ri clear la yi very very clear laha Blaze Boy vhele i ta ri ka album ya Hlavo, so vhele ku na possibility yo va ta va ri ka na risimu ro karhi laha na Benny Mayengani, like va ta va ka risimu rin'we vhele album ya Hlavo generally ku va ku suma Benny Mayengani, so ku na possibility yo laha hi nga vula ku Benny Mayengani va ya ku sumeni swin'we na Blaze Boy ka risimu ro karhi kwalaha ndzeni kwalaha na vona mhaka leyi. So since ha swona ku line ya Hlavo hi line liyana ya electro, and then yena Blaze Boy of course i ba electro, ku nga ku ri line ya electro track ya kona. Tlhela ni cheka na ka account ya yena Blaze Boy just to be sure ku a nga tsalangi featuring Benny Mayengani swi clear kwala swi ku hayi impela i ta ri ka album ya Hlavo, so ya ku na possibility vhele va nga va ka track yin'we na Benny Mayengani maybe hikuva va ta va ri ka album yin'we, swi ngo endleka or swi nga endleki, we shall see. And then of course okay, we got Black Mumba, DJ Mumba. We have some great news about him. We have some great news because hey, wait for it. Ta mu kombisa swi le ku tirheni swinene na n'wangu marhongana hi le ku kokeli ya ka million tanihileswi mi swi vonaka kwalani, but a hi telangi yona laha hi tele ni nge tleli, as you can see kwalano ri le ka 2 million views. He has reached 2 million views hi ti 17th March. 17th March kumeka a reacha 2 million views, so hi nga vula tani ku i tirheni swinene. Swa ya 2 million ya kala million na ku se ya hi olovela xigazeni, but 2 million loko ze ku 2 million na ku se hi yo fike hi tekela ngopfu henhla ngopfu million, a swi tikomba na ku se yi simple nyana 2 million yona ya yi va ku yi ri henhla ngopfu, so hi nga vula tani congratulations to him. I tirheni swinene, album la xibini iphina iphila ya xibini na iphilini loko a xi fayiterini leyi ya marhongani leya hisa leyi marhonga xona a xi hi fayini ni leya vavanuna, it's also a great track. A xi hi bini because loko ze ku huma 1, 2, 3 hits ka the same album, I mean ka the same EP ya 6 songs, so swa ku 3 leti n'wana va ti-hit a xi bini swinene, so nga vula tani congratulations to him. U tirhi mhaka swinene, matimu ya kulukumba ngopfu 2 million hey. Then okay, vuya ka Nsuku tanihileswi mi swi tivaka as usual, she was nominated tanihileswi mi swi vona kwalano, so a ka ha salangi vanhu vo tala tanihileswi mi swi vona kwalano. Ku tsala only 5 people, so yandle sweswi hi nga dumi swona hi fike hi ya vhotela Nsuku, a vo tala se ma swi tiva kahle a ni to summarize kunene. So all you do vhele i ku mi tleka the link tanihi vekerini even on pinned comment, or fike search ka Google njhe mi fike tsala ku Big Brother votes, swa huma hi ra huma page leriya. It's all about making sure ku na tab leyi va yi ri ka vote, hikuva loko munhu o va a searche kunene yi ta nghena ri ka main, munhu va ri ni laha hansi ka vote la, na loko munhu a tleke link vhele vheta va ri ka vote vhele. So all you do vhele ku ri i ku fika i tlika Nsuku la, that's it, you click Nsuku and then you register. Mi nga registerangi swa simple, very simple basic, tsala mavito kwalano, yi vekela number phone, yi vekela email. Number phone na email a swi ve real, hambileswi swin'wana swi va fake. Number phone na email a swi ve real, and then cheleta ti-details hambi to va fake na password, as long number phone na email swi real, and then you accept the terms and conditions. From there ku ta huma page ra OTP, ku ta nghena message xin'wana xa nambara a fonini, ivi teka xinambara lexiya xi chela kwalaha ya mahlweni, and then ku ta tlhela ku huma another web page leyi nga ta fika yi kombisa ku accept terms and conditions, that's it. You know, one vo tala vhele se hi nga register, it's all about logging in, other details ta wena, ba number phone, ba password, and then you log in. After logging in vhele hi ti landzela Nsuku wa hina tanihileswi mi swi tivaku, we press and then you vote laha kusuhana 1 laha i fika i vekela ti-0 timbirhi, swi fika swi tsala ku 100, and then you click vote, just like that, boom, you are done. Even then from there fike hi cinca our browser, hi ku la yi va yi ri ka mobile mode la, hi fike hi yisa ka desktop, hi tirhisa ti-dot tinharhu. Web browser yin'wana na yin'wana xi chekisisini, hambi ka iPhone ku na dot tinharhu ti nga kona laha, hi tirhisa dot tinharhu ka web browser yin'wana na yin'wana ya leyi nga na yona, that's it. And then you scroll down
ku hi manual wa 3 bus ta ku mali u nga tsala desktop site swin'wana swo fambisana sweswo or turn to desktop site swo fambana or website view or mode anything swi fambisanaka na sweswo if you pressa xibokisana xa kona kwalano that's it guys, that's it. And then you vote for her again. It's a very very simple process ku va ku hi fika hi nghena la we vote why ivi hi endla the same thing ta fika zuma kwala hi pressa laha ku nga na 1 i ku 00 i vota ti va 300 just like that hi swo sweswo. And then loko na na mafoni timbirhi loko na mafoni timbirhi very very ni recommend ku munhu a va a tirhisa ti-browser timbirhi ku fana na mina i vhota na hi leyi yin'wana browser than ku va i log out loko munhu a nga za rivala loko lava ku tirhisa browser yin'we wona mhaka leyi. So that's it guys, a hi voteni a kota ku wina se minkarhi ya makumu a hi voteni a hi tivi ku ta element wa vanhu vangani so a hi making sure ku ha vota a kota ku wina nsuku, that's it. A hi voteni a hatleni vota a ka ha na nkarhi ka pfariwa hi Thursday vhele so a hi making sure ku ya ti vota a kota ku wina, that's it. Ma vona mhaka leyi wa browser ku yi nga handle swona laha and a ze swi teka nkarhi guys ku vota laha, a ze swi teka nkarhi wo yini vo ma 5 minutes munhu i va a hetini and stuff like that. So hi leswi loko ri amukeza ndzi ta kombela mi klika subscribe. Word of the day, stay in your financial lane. Tsutsuma ka ntila wa timali, endla leswi mali ya wena ringanaka swona u tsheka leswi lavaka hi community. Remember, you have a family to feed, not community to impress. Loko u nga holi ku fana na vona u nga spend ku fana na vona, na loko u hola ku fana na vona vutihlamuleri a byi fani. U nga bayisi ku mitirha xikan'we loko va cinca tin'wana wo cinca movha loko va endla ti-braai weekend yin'wana wo endla braai weekend yin'wana na yin'wana. Stay in a financial lane. Loko swi nga ku oloveli ku mi ti humesa hi July u ta ti humesa hi nkarhi lowu nga na mali. Tsutsuma ka ntila wa timali, stay in your financial lane. U nga faki pressure ku van'wana va endla yini, a hi humi ka mindyangu ya ku fana, a hi tinyimpi ta ku fana. Mi nga va mi hola mali ya ku ringana mara vutlhaveri bya hina timali na byi fana. Stay in your financial lane.